Nonda Wata Wata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watabai. Tautale na wai koula ke te buendi na rato sapo kan bula rawa e na nonda vata vata e na radio bulan dua vata e na singa indai singa boka rawa i viti e ka viti koni boka rombuka Santa Rosa ta boka vina vina kina mai viti sa si vito ngone tini kandua e na tulu vi mama na miniti e rasati ko tau doko talinga ngona vei mata seren dingitaki ke ira na turanga ke na marama e rata uwai tabi mai na nonda i wasa ni ngau nango mera bulango di ke muni ka boka taratai ke muni e na singa ni kua bula vina kana sana tini ka vai na nonda panua mai viti ke na via tu anu tiko ni bangalala na be bolau ni daga ni bula vina na be to sai ki tiko ngau sala rungu nan raki se rungu tiko nganan raki na tuku anda rungu bana noa ni nan dei toka ni tuba ki ni raki sona ngau na tau na uda tau mbi sare na sona ngau na e anda nuita kan ni na muani madho vina ka weekend indai boka ka kina we ke muni na rungu tiko mai na be anu e na wasa pasifika mai pango ke apia umbula benaka na boka rongo tiko mai niwe binaka boka lebu mai na tukuka tori katinai binaka boka lebu na sema tiko mai binaka boka talinga boka lebu mai na tu tokelau ke laila da kauni balu binaka boka lebu na nomu ni sema tiko mai na singa lebu indai ke irana boka rongo tiko mai New Zealand mai Australia ke na be bonua bola kata enda sana be kinta boka tiko ani na sere ke na be boka marota ke na nonda bata and a radio bulan dua bata San Francisco.
isa ko loma. Napakayan rati ko yan na vi hatu yan umay na hatu lau ni bula pinaka malo malo. Pinaka boleh na warong tiko mai serene ratu mo se sendelai loma. Pinaka boleh lebu wanga, pinaka boleh butalang ada sema tiko mai keira na vingarabi en itiko ni vingarabi. Na itiko ngani di niu mai waga New South Wales na ilawan ni balai subala vetim bula pinaka kemuni na wakanda na sema tiko mai na singa lebu indai Freddy na rambe isema no atiko na tumalolo sewa msado la bina Freddy bata ke yo sa tiko ngona na nonda bekinda waki mai na tu tokalau bula pinaka laila da kaunivalu ke ira na no muni lao vingarabi pinaka boleh buna vingarabi na boleh nimbula mai na tu tokalau do sambula pinaka talenga na ilaw ni merecho seia rongo pinaka tikumera kakamburaki pinaka nangarabi tabi pinaka boleh buna bokambula pinaka na be semati na be wekani na singa lebu endai enda nangai boro rongo tiko be ira na wekanda randa utale mai mera mai vingarabi ke na lomani me au enda sabon donia ni kinango pinaka bokalebu mak na wairua pinaka lebu dola pinaka koida lebu ni tambua lendo curanga na masekila pinaka lebu njina here me botai boru tabale onisimo na walu o ya bulo na hinga toka o kwenga na bunga fam tambani bono nandronga aule pinaka lebu njina na masekila pinaka lebu na sema komene singa lebu indai iso avatu ningere ke lusi mai malebu ye burudola bina lebu na bingo rabi lebu na bino mino mai na sema no mai the radio mbulan do bata ena nonda bata era singa lebu indai as San Francisco.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o Dren na to beto seki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talangani kenale waka suburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. En de bona ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talutaka bo singi lutaka sa baka kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na tibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena ngamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua chutney Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot kayo na kemo katalawo sing lebo siya wala kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Siya nga ningay may tikibunga raw na turang ang baliruango na bewa kanike na bewa levinin ra. Waka turang may bakatag James Doughty. Raw sama ni maingele ruwa talangaki. Nama kamay na toso ni ngaw na ki City Veni Raturala. Vema mana ono Amerika na vacing a tu city. Vema manindua na vacing a buke lulu Kemando eviti and a radio volado vata San Francisco me kouti kenda vatamai. Binaka wakalevo nandau sema tikumai. Binaka wakalevo nandau aseti ko nanonda tu vata na radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulo na undolo na kende wili ni matabu vale na radio mbulando vata. Ia e wili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and ove sa pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
O tola malumu baka utu ni manrai suin dua baka suin ni rewai. Wana nabu. Vinaka baka lebu na sema tingo maya na singa lebu inda inda. Saka isibi tonga na tini kandua. Eda rua sanga vulo bai mama na miniti. Sanga mai zapatunan diwali. Doni lala wera tungu enra mai baka mataka ni kua. Saka ni madala wano ratu enra mai kina. Bale te olonde e viti na singa na noa. Na olonde ni diwali. Erto sanga i anra mai na mataka indai done kele ni basi toka na sanin dona balenga bole kai ka erto sama indambe erto sanga i dekata merto kania bogoti na vota ni guli na gulangula na lakari na lakara ko erto kauta mai nambong na dona bono erto asuriti mai kina na songo ni diwali pinaka bogalebu rungurungoti ko na korturanga suba indai da boga ko ni kina be uluibiti samsonia yandra na sere merto nanga na numiti ko kina na daw yandra na security na Laudala Island Resort may na boliku pinakabagalebu na itabi pinakabingarabi nakabagalebu ironir tabola pinakabagalebu na kangu hoy pinakasinga buaruwain ko ni bula pinaka merabobotay na tamata daka na PWD Walubay era pagkatangi-tangi tiko ni diwali yan nga unang go pinakabagalebu sa kay talon at tagatiko so arangayan ratiko may pang matakasin madalarayan ramay bay sigay may tibong go arangay may dekat at ko na roti kari so talimbang nga na guling-gulin ng gulang-gula sulit ko may nambongi sangay may dekat ko na matakayin tayo hindi sigay matambang may pang matakas dola na lisi domro bulaw dola na mga rautaran no na curry vegetables ko may na Sunshine Coast ko may Queensland lolo malebu yati muto ke de pinapakalebu lolo may bornan diandria bulaw lolo yati na singa ni kuwa kalungatan mo ni marawa ni mbula na nakakanda ni bagarongo tiko maingo en sano nanronga orto na kweda lebu ni tambua Tuan ang uno nang ibang madalatakan yan ay bosa-bosa ya mertong bobotay talitunga kina na tabalena o ni Simona Walu ang gomak na wairua na yabulo na hingatoka o kwe nga inapunga farm i tambanibono nanronga na boha wele pinabagalebu na semana may naroro ni kuwa pinabagalebu na itabi nga rabi rungurungoti ko tau tikong baka nauda na sona bunua na nonda kortura nga may suba kinabi bunua bole kata iya toso nga natakadaka toso na yun uda may dake natakadaka sa toso nga rabi pinabagalebu na bito so yaki na nonda bata na radio bulan duwata San Francisco. Kung ano
Me volia back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tūtāne ka tini kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi nga ya kira maga tu nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat saranga ni biara palilai. In time saranga mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kubertungko. Kau sahalo ko dengo kamu binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenta to with niti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buku ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda wata kei City Beni Rotorala.
called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Vakanir chiko nungu sheep. I live in the vakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Angay batutu sa chigo o Simon, but neither Jisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his origin. Simon, Simon, Simon. Dilam bata sinamberi chikuni toko bata chikona bewekani bat kay chisu eva muri chisu wale tunga. Kenda ngodra inva muri chisu sindo tuna nonda sema ve chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh? Na wale una akafa family gospel wawa talemanda merelesu mai. Na wale na itala lalo mahamba na nomoni dau kene matai sakai rongo dio tingo ena dua tala na loma ni au kataraba. Bula benaka kalau ngata tikona bengarabi bosa taufanga murum bula benaka no gueka kalau ngata tikona bengarabi base mado salambongi ya anda benaka tale mai kai
long weekend ti ngo weekend mami ni posoto wili ka tikungane no nai bola na Melbourne mai Australia baleta na Melbourne Cup da bita wose ni burbura na bagai dori na Singapore City me bakain da kila and dau basika na ngau nango kuna bole na Melbourne Cup na Singapore City sa tika bungo ke mami songo me do ni na muani ambaki nimbula benaka iyon dinasara nimbula benaka ilai mbai do la benaka ila lebu ila wai nga okwe bina wale bunjina o senga masia do la bina maseki machitolawa mirido la bina kalunga takoto na bingarabi nga zaka okwe na bolau inangwali mare mutu do la bina bina bale bunjina o sena bina mimai atui sawau pedeli tui sawau bina bale busa do la bina matangali matamano angango kalunga tatiko na bingarabi ratu sailasa pina bole nita kini kalunga tana songo di chingani sudu wana randini vale to satalitiko na daga na muani madongo pina bole and the sematiko and another vata in radio bulandua vata San Francisco kauti kenda vata mai Isaling barada memang posotin kemui tubuh merungati salam nada kena singa dinamong sai karasili sarodi kalau seruan mogi ni korai mai sama dan di bam tamu nilai balasina so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talo taka bo singi lu taka sa baka kapita ne ka koni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jugina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena kozlo surua tat ni Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanumota, e na dio mali Billy Street. O yan Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni tuta nakatil kabitu ni makostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera balilay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. O sala ro dengo pamibinaksa. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki rowo tina policy.
Text mai kina wasa walu walu dua tolu tolu walu lima ena kena i tuku tuku matai lalai. Oia na wasa walu walu dua tolu tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinagasartunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tukin nambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gele bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, e baro te itu baga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda to ide ni ki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo ke na vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na vewe kanike na vele ledhininra. Wa turang e me bakata ki James Doughty. Rau sama ni maingele rua talengaki. Nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala. Vema mana ono Amerika na Veisinga tu City, Vema manindua na Veisinga buke lulu we kemundo eviti en na Radio Bolado Vata San Francisco me kouti kenda vatamai. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanonda tu vata na Radio Bulandua Vata San Francisco me kouti kenda vatamai. And the sabo lekasar ni adawayani na walu sangabulu na undolu na kende wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Ia e wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane tauke ena veya say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Vatamai.
Apitupi mama, di msawa bata kirtona nona ilawlawa. Apina bole buna sema tiko mai tui sawau pedeli tui sawau. Tuala bina, he mahara kotoa okwe ina magumangu ai herua. Aule tuala bina, ratu sailasa bakatalai sa tuala bina mata mano alango. Kalungata na bingarabi. Sakiu sa takirua, nona itukutukongo, bula binaka, goi batuanga rasasama kinga kina sapa-sapa ada rumbitu ngango na taka palembe baka ento boga dori na singa boga rawai bina boga lepo na sema mai buki miri isang bula binaka maraman domitila arana rakai sematiko eningo ikataya na dolo ke New Zealandi kai taya bina boga lebu sema tiko mai New Zealandi ke ora totokandina ni kalungata tiko na turanga na kai na boga lebu na marama Mary Alex hello au sanga nikila au sana be bukan do taka tunga ne boleh tiko mai boga balangi au sanga nikila se dua ura ni imbau wese matikina iya sa boga bina katingani menga tuku lesungani nendo kila na maramago Mary Alex gwanda boga sanga gara sartunga na bura tau doko Nas Joji nimbula binaka may na tombo ningio may bunga lei tay lebu bina boga lebu tay samu dola bina binando na bingwarabi bina boga lebu Seria M Sangarere nimbula binaka totoka na bingarabi me boga rita kitungo endo na ser tuno nimitiko kina na bitamani raiwanga au sanga nikila raiwanga na bua raiwanga na ronga se raiwanga isuba ia binaka boga lebu sambi se matirati ngana nonta vata in radio bulan 2 vata San Francisco ni kauti kenda vata mai Sana le
salu era tumu Indivi tu che na corocula Nomo Tempo si veia Nana nuira Kotela Na motu singa e na bekea Kotela Na wana nami Aita ikoea Vei siria kitu na wanga Ena vei mama Diri wakana nawa Naya tulo mai Nano nuya sana Elana uli sevani Eva kalatila kaubanga Nabitile bupe na matau Ena buali kukoma lake Nukubulanga boli boli Narumai ambeta tale Como Emosiveya Nana nuira Hotela Namotu singa Embambekea Hotela Na wana nami Aita ikoya Vei siria kitu na wanga Ena vei mama Hotela Na wana nami Aita ikoya Vei siria kitu na wanga Ena vei mama Ivitana kwe korkor ke te udhurki na ninrota ki dona ngonelewa mataiti ko meni beso turanga ni koro. Dona koro ke tu lakoba ya wasara ke tu lei bondo bilbil lei bondo ose. To saya de na korea turani ni kilana ngonelengo. Ka ko iyo sa ruongo na madha wane tu songo biko iti ko na va madha. Okay, bangarama dona mose matai saranga ni beso turani. Na itabi na ituranga ni koro kwa na mate ni tu me kila vida na mata bo so bumai bona wanga do ko ni ngoro ya na make na irei ni ngone lewa mondo kila e amba ki vida ke baka me baka ndua batata ka ulilu ni abusa na itala tala o gase ni buli merangole na ken leidha kana ken lei bulumbulu taki se lagi tataunaki ve ndona maram ni lau sa tigo rawike nge basumbur me ndona ngone le ni lau sa le wilo ko rusema tongele bulumbulu te ko ikia tiko na lau e vau na prokiwa do baka iyo takabate kede iyo ko tiko na mbaki tina ka baki ni tina ka ono ibali bebesu ovete to ne kento kina banua ke kau me ke ndona tamata vo ndo taronga mande ko tu me be mate mna sa ambuta ko tu mai do kai tu berna lu bende no be ko ribuli lu be bambi be berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yau ni banua every girl is a heartbeat of her dad ke on buta ko mai na no mati ko na sin dona blessing ni nona banua na muriko pale to sa ambuta ko de mendi nongale mbulumbulu ya sa tawoti matanga me na ke mo bosa o kenda to nga to basura ki kenda to ti ko bati kento to son dono ngone me sala muri ko ti ko no bosa ni biba kalunga tataki ke sa ba sumbur to me kendo ngone lewa se ru se tolu tarugi ko arto ko me be na ngone ni sudu dono ngone sudu no loma ni bubale ti ko no matagali ti ko no koro ti ko no na busa ti ko no na sana e sin raw ni ndakaya akaw to nga me tolli sala warai esini baya ia bakai rawa na nonda kautira na ngonelewa endina sabu kan donu ya na ngonelewa ia na tarongina nona yang bakinimbula ke bakai sen sezo banona yang bakinimbula e besu na tangane kauti koyani e besu talenga uturanga ni koro e rauni besu talenga na iliu ni busa ka bagai doriti ko kina na songo ni baga mamada bimbito kana nonda vakasimata kamenda reida na tikina sabaka e lasa weekenda me sandua na iboga rautunde na boga mamada takinindo na ngonelewa
en rota kiane sanga ni se matata boga vinaka tiko na kena itukutuku ken rau itukutuku na nona itubutomu na non delani abu ke na be kain baleti koe to salai boga mama data ki koe tiko ia da ronga bani itukutuku ya o turanga ni koro en gaura ki liu me la ki bele wai na re liu talembenga ni wa sa muria ni na liu ni abusa sona tikina boga wa Eron in the baka sa matakan din ni maru takiti kono na sayado en duana ngonele o matabinaka. So tale na kena itukutuku en dono menda kila. Sa tini karua na kaloko. Na itukutuku en anonda banua mai biti. Sa baka turi na dai Justice Filimoni Chitoko mena biso somitaki e nai tutu wa speaker ni Mboselawa e na bula maingo me rawa ni tomani tiko kina na vengarabi ni sana dengo mai nai tutu ea na ngone turanga mbale na tuida kau ratu na inga malala balabu waraka na ngauna merala kita ura kina nai tutu wa presidendi kasabagan dono i e na madongo merala kita ura e bukan dita kana itukutungo na Prime Minister Siti Veni Rambuka kaya ni sabi ibu katuriot en bukui Filimoni Chitoko due kilai en dlaka ni belewai ke na lawa en nonda banua e sabukan dita kamay na Prime Minister ni saan donutiko na buka tutu ya en ang gaila kilabiling ataki me bukan donu ya na palimendi ia rato sa boga io rao eniki na lewe ni mboseado na cabinet na boga tutuongo kaya rambuka usanga ni kila se dondonu se senga me uboga raitaka rarambaya ni sember ni laki boga donu mai na palimendi ia usa boga io ngaya ni io ni usa boga turawati na dai Filimoni Chitoko endua na turanga ni lewa liu na nonda banua ka alaki pengarabitu manda mai nauru e nandua na ngauna en ruana undolu tini kabitu ia e ngaraba talenga e bunga na lagaka boga lawa e na nonda banua e na matani tu e buli mai i ratu kanda bulebu kanga indewa kina buli ni tu mai mata batu dou ngole sarakin university ni Lebani Pasifika ena tini kadiwa ono sanga bulu kadiwa rawata mai kina nano na Bachelor of Law ena Victoria University mai Wellington mai New Zealand ena tini kadiwa bitu sanga bulu kawalu e kilai na nona laka na turanga go ena be tambana eso kadibikina ia sa mai lesingo kasaba ka turingo kina itutu ni speaker me sa somitaka na turang bale na tuida kaura tu na ingama lalambalabu. Dua nangon sa warite ki mai ni lubu ka sama ni lenga ngai yang bakin duangan na dorobongo kaina kini ya lubu nonga en barabi mai ngalo mai serua na Singatu City ni madongo ko embeka na ngauna ka taung biti ko kina nauda na nonda banua gaila ki kaina kini ralai sasanga merabo ambulai ko ya sasanga ni rawa na matangali lenga bango wa endua na ngone embakin dua rawa ni raw banga ngai kina na itubutumbu na baka wele di raw sanga ni garaba baka binaka na non raw itabi kana rawa ni raw ngaura kina na mata bila wai sabakaya rawa soma na non baka wele takitu na ngone na non ra tiko e bale kina be kain baletir sanga ni dayan raba baka binaka na itumbutumbu ke kenda indanga sedake rato sabi baka salataki na tambalagan yo bisa mau na bengarabi mau na mbula de rasangan ingarabi baka binaka na lubenda kani rarawan na tikinango ya sabakan de takimai ni sayali na daw robo
ka mai lenga baka sakango na singa tu city sa ba sanga bulu ka ono taudoko na baka dalaka e wai na embakingo kinangito era sa lewe ro sanga bulu ka diwa na dauravo era semberani ato pa na embakitini ka ono era sa bangandono ingo mera durian ni kina koroni buli ni Swaya Shipping Rua Academy. Tiga busarati ko nga na madongo. Rusa nga bulu kadiwa na dorobo erto semberni ato pa na mbakitini ka ono erto sa isebu na koroni bulingo. Erto tiko nga na bebali ni buli kaya na koro erto tiko kina. Na panu erto bagarau tagitiko kina berto nangon ni buli. Erto nang garabat ko nga na non erto itabi baga buli tiko na ngauna rangai kadibili su taliani kina korni buli mainandi na korni buli ninrua merle garaba kina na buli na be ngauna dingitaki merle tiko kina na korni buli ngoni academy mainandi kaina kini aya bagarutaki membaleti rango na korni buli ni rakabi mainandi dua tanisara na kena ibagatangin dengende bia rau kena ibagatangin dengende di be timilele buena nonda bura erto lebu toka mai na rusang bulu kadiongo na ngone buli erto ngole mai en Marist Brothers High School ka lewe wono na daungito erto lewe vida na ngone erto lago talitiko nga mai na Super Grammar School to leva ka erto rau lewe rua mai na Queen Victoria School mai Matabatudo. So tale na kornibuli rangole mai kina na kenabo ka so era sa tiko etumba era daka sa tiko na bebonu era tiko kina semberni rezo bana mbakitini kaono. Bogarita kan iliuliu ni tambani bengarabi na Swaya Shipping Rua ni sakala wa ningo nandrua enan dua tale na ibu katangin dengan deni san dua serangan na nona korni buli mera boga rauta ki kena na nona daung gitu o ira na ngon era kalibi maingo ke ira to na lerio solu kadiwa to saini taka na roto windinan dinati na roto konitaraki mera to sana boga durumi kina timinin rua ke bakaya na ngandrebi mbe bakakina ena ngaunango sabung donu yoti mera to duru era sati ko ena muani mardawango erna gai be suka ya kia ene singani mataka era sa songo ni bataya ni kinandi na kornibule na academy ni Fiji and Roa kinda biasa ibura-bura bagarita ki mai ni sanga ibo saratok ngango ibido na singa kina bida nga ne wasa-wasa ni bonua ni binding taki mata mai mereke menangay madala baga binaka kina si odei sana taura na itutu baga presidente be rau binakatiko na non rau ingu na mata baga turi na ibuke-buke ni presidente Kamala Harris may na isongo-songo na Democrats bata kay DJ Trump may na isongo-songo na Republican hindi na nga ni rasa kahit ko nandang nindingo ni inataura na o Trump na presidente baga dengo na itutungo na baga lesuitale kibua niotin na mada maingo ya nakalima ni singa sana ngay kadiba kirarambakin na itutungo kay Koya Sarawata mena bingarabi na lomani panamba ki may na White House and koroturanga kay Merke may Washington DC kinay tukutukunin raki Andraki batanga en dono makai na noa ko e batan dono magatigo ni kua tau banga una na uda kuru na banua sona nga una tau bisara ia kan raki mamada me dila tuna matani singa na benga una taleso ta saduru matiko ni na bula ibangi lamba ke na kenan raki andoni kan datiko en nga una go ana numi talenga me dabe tala no ataka baga matabubale na nonda yan rabira na lubenda ke ira na makumbunda lalai pero kaku ni lako tu be Italia na non ralewa nga bakaira saya do tingo endo na lenga na mazongo e alikin endo na ngone e ambakin dua mai ngaloa e tsabo ga bine nagatiko en rakin do no magatiko ngo en deba ke bitilebu na bua suba ke no sorry
o na mosi, na itasiri, na dolo ke tailebu, wakakina mai raki ke ne sanora. Mai mbua, e na veba ni mbarabi ke da kauni tambua. Mai maduata, wakakina tokalau ke ne sana o da kaunrave, na kenebe anu lalai me te kabu anu di kombia na ngele lebu, mai ngamea ke laudala, kauta ni ki a vata ke tabe uni, na sana o lau, na sana o lo mai witi, na doni e tiko kina nraki sua veibu ke aki. Nraki mamada na nraki sua, kana tau nauda e nebe ngau na tale soba bimbi e na kabi andai, en be bonua sa dabuti tiko e anu ea. Nraki sambera mai na senga ni be sau. Nandei koto na tuba kini nraki andai, e bela kia doba na bongi lebu, ke ina singa ni mataka. Sai koengoa na itukutuku ni nraki, na itukutuku e na nonda banua, na itukutuku e na be sai borobora, ke na itukutuku ni gito. Na nonda bata, ke siti veni raturla.
William back in don't nungu life insurance policy? Nakakira na ito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So ang kaliwara ka tala tundawara. Kuwertongko. O sayalo ko bien o pamilaka. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to ito niti, kena bagai singlebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala.
toka pagauti ng tumonrato na daw rawo, may budalebu may ra, na mira-mira kina ko'y lava. Bulabi na ka sa elis sa umaka, bulabi na ka nakatikong na soli ni Koro Malaway ngau. Kalungatan na soli, buwa-buwa iti ko na naman daw sa sanga ni madala daw soli iti ko may Malaway, sa isuba, sa iba na puno. Iya, daw sa soli iti ko mandangabi na ka sa eli, na itukutuku, mesa, na wanggay valu, yan rabinaka, pingarabiti ko nga ningo, imbudo lebu. May nakorotumbo may ra, pinakabulebu, ka na matasir, naman doon matasir, isang kayo mga marutay kanda utingo. Salaniatan di kawa, ni bula binaka ni anda talebay na maramanayta, di labi nakatiko na singay suba, binaka na pingarabi na singa ni kuwa, kalungata tiko, kalungata na maramanayta. Afila sa afi, dolabi na rigi, kuno ni bibang dondon utaki may namboro. Wala na may botua may mba. Toto katikon na bukarorongo. En radio bulan dua bata na nonda bata binakabalebu binakafila. Ben da kau ni tambua. Ngonga nakabika may namosi. Nakabalebu sara. Nakabalebu bil komay nanduruyasi. Bula binakamatanggali. Gongai Aotearoa, warorong serto nga ningo, enano ko bono ni Zakazaka, and dua diwan dua, Great South Road, Manukau, the Super Clinic, Lola Matuyan, iwe rato na nongu weitinani may witi, and a lot lima, Bunimango Place, Chadwick Road, may nakasi. Nakawale, sari reyado na itukutuku ya bil, nindaw ni bako iloloma may baya, kinabagan yung nibinak. Ni buta may biyaw, erong sa saranga o bura-bura. Kila o bura-bura na naman ni baga nui-nui. Pinakabaga lebu ay sa busyanti. Mbula tau, baga nui-nui pinakatuyan, baga nui-nui re. Baga nui-nui re tiko yan. Lolo malebu may na hidden paradise may sabu-sabu. Pinakabaga lebu may nawi. Va lo manivere, labi na maseki, o quest Sacramento. Totoka na pingwarak, rongo binakotomay, baga muto na kadibaki, binabalebu. Seria sangarere saririli subugarua na maramago, turang matanggali, na mengay na numitiko kair nangon ni mburerua, sawakasa tailebu, eratu na peiponoa ni zakazakay, viti, kay bura-bura, pinakabalebu, totoka na pingarabi, totoka talinga ng garabi tabi na singayin-dayin-dayin, nakalunga tabatiko, na mo ni Mazongo, nanonda bata-bata, na radio ang bulan dua bata, San Francisco, kautiken da bata may. Vai tambu e na mama toka lau
E na muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena kozlo surua Otat ni, kailangan ko pa na pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na diyo maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibatakan na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakil ni tutan katin kabitu ni kostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palinlay. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala ko. Kubertongko. Au sahara ko bengo kamu binasa. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga ka na soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu ba dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa e walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ki, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Siya nga ningay may tikibunga, raw na turang ang baliruanggo, na bewa kanike, na bewa leledinin ra. Waka turang, may bakata ki James Doughty. Raw sama ni maingele ruwa talengakit. Nama kamay na toso ni ngaw na ki City Veni Raturala. Vema mana ono Amerika na vacing at city, vema manindua na vacing a buke lulu with kemundo eviti and a radio volado vata San Francisco me koti kenda vatamai. Na nonda vata kay City Veni Raturala.
muna uta chunga na koe na tanganengo lago tu. Wale tu no ne yau. Wale tu no ne yau na kawa bura. Lewe kende ngo sa lewe chunga na nda wale le chunga no ne yau. Nge chunga tukun chunga senga nei labo. Senga mande nei labo me soli mande na singa tambu. Me na labo. Ndo boli yang kone chunga. $9, $10, $50. Lago chunga na ngun yang kone na bongket na rau mai be na soli. Boso tiao. Kandi nango, o sa sota ba uchimai. Ha? Ranga na ilabo may na bolianggo na, ayo na ilabo may soli ki wana kalo sa sinraw chiko. Na tithe na offering and tuguna chiko, dua na katini sinraw chiko. Bosotia ngori nondo. Kafa Family Gospel murinti ko naitavi ni naitalala Lal Muhammad baleta na soli ni katini soli bal ni lotu may eviti singa tambu ni mataka singa wara wayanda indai we mami na kenabo ena kabiti ko eningo ni wara umbuka anta umakati ko nandra ke kay nakamay sanga idila kata sarna singa ena be bono bole kati suba anda boga vina benagati ko kinaya na uda ena kapi ta boga vina benagati ko kinaya benaga lebu na ilolo mama na loma ni tembara Elesi Wong. Bula benaka andi. Totoka tuani na rongo ni serve kemoni Iyo benaka lebu. Ni kalunga tatiko na singa ni bengara bianda indai. Alolo matuani. Elesi Wong. Na buda na tembara. Benaka lebu na sema tiko mai. Seria M Sangarere. Ratuna numatiko mai na non rasongo. Na ngone nimburerua. Mai sawa kasatai lebu. Ratu na be bono ni daga ke viti ke bura na bo lebu totoka na bengarabi ke mami na bakalunga tatagiti ko kina ni kuwa na be singa satu kilio bina bo lebu na bo noi bina bo lebu miliana dau singa ninga dau sianunga nui taka ni sando noya
di sia nunga. Miliana, bulare tau. E ngai ngare rongo re bironga miau tuku pina walebu lolo matuyani lolo malebu mai Cunningham na Mbose Place e suba pina walebu Miliana ndi sia nunga me ratonga imbo no mikina na nona ilaolawa sambaga na ngone lewa ra bugarau bo itabiti ngoni kwa to mbula bina kana vitokoni na no da timi ni mbulikula na Vodafone bulikula mai New Zealandi nang gito talit ko ngayon dainday. Nito ko nang gito, nabalata ki banua na singani mataka, witi bataki Scotland di may Murrayfield, may Scotland. Sabi ka rita ko, diti ko kaya kaya ngangaw witi sa natoso kinanababitu, na itubo-tuban ng gito rakabiya na burabura. May Murrayfield ya, may Twickenham, meron na sa tatalanga kinanabalata ki banua, na timi ni New Zealandi, kaya na timi ni Ngilandi, singa ni mataka ruanang gito lelebu na makiti ko kina bunga sare na biasa ibura-bura bakatalenga kina nanon da banua ibiti da banu inuiti ko vera non da dorobo and Fiji water flying Fijians and another bata and a radio bulan dua bata San Francisco. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu waka na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa Sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai nanondo to stoa kina nomu mate ni katumba.
Dendran beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos nimbula. Kua ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono bunua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matangali kaka na tigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai wakaya loka tabio ka kena kouslo surua Otat ni, kailangan ko pa na pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanumota, e na diyo maluma, Billy Street. O yan Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kayo na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanonda tu vata na radio Mulando vata San Francisco. May kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulo na undolo na kende wili ni matabu vale na radio Mulando vata. Ia wili lili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and ove sa pura. Tu na like, tu na share. Subscribe talaga Mike na Radio Mulando Vata and na YouTube. Radio Mulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Oh
sabuni wake na vidhone baraka. Na sabuni wake na vidhone baraka. Na sabuni wake na vidhone baraka. Takambu kaina liwa mai na bure waimaro e nai tansiri nai talanoa ni nan rato koro. Bulan-bulan to kana tomo rato na turanga matanggali na loma ni vanua e viti lebu. Baleta ni rasema tali tiko ngamai e na nonda vata e na radio bulan dua vata. Na ngauna mai viti sabo e walu na miniti men dua na kaloko. Sabo e walu na miniti me ono na kaloko. Na ngauna i ke Santa Rosa e kabitiko ni Singapore rombuka. Kabitiko ni Singapore rombuka ngoi Santa Rosa. Ianda poka bina-binak. Era sa sema tiko mai kina na wekanda e na ngauna ngo. Sa anta kalawea ni kine katini kandua ni bula. E na mbakingo. Da sa tu saranga e na poka nananu ni tiko mai na koro. Na yavirau, na siwa, na ngoli, na kekeli. Kena daka na daungarapa na delaniabu e na binga una bata poka ngo yo. Sando ni atali tiko ngana bula i tangi lamba. Bula binaka kalisi vatia mbula. Binaka poka lebu. Na wale ni pasot kia kalisi o kalisi batia mbuli tu nandua kat kunga moko e rongo rea sere io rongo rea bironga miau wambula lebu tuake ai loloma we miau bironga loloma lebu yani keren duan sere modona no mitiukin na ngone ni na bakasinga e bura ngone ni na bakasinga e mbua e viti e ponuatani kei bura na boleh besar kali si batiam bula taruh tiki mendo boga binaka ai bada inga re rongo re bironga ratu Moses sendelai loma na turanga na rasa tiko mai serne wambula tiko ngamai bina boleh butumo malo ambula ke to salolo matali tungani boga bimbi kero salolo matali tungani boga bimbi be ke mendo boga ni binak ratu bula binaka tiko na leo ni bu bale nangone ke na nomunia busa boga turanga binaka boka lebu mai loma mai bonomba labu erna rei boka nui binaka tiu mai be kemunia na singa lebu endai turanga na rasau ratu Moses sendelai loma nimbula binaka na nona itukutuku ya kirau sa keto sa loma boka bimbi be kemunrau ke na lebu boka lebu malo asaya li saumaka me ngai botai o timaleti roko resei rokara road vale lebu binaka boka lebu ape tayambari dola bina maya halo lama tuyati o kwe serene na som ti e taranogo e sari mi do som ti moni na boka lebu kaswat na roni molli miliana ndausia nunga kereana serengo mengai na bota itiko kina anon dangone leona leni timi yo sabi na kana leoni timi ni Fiji mbuli kula era to nangito enda ito so binaka tiko na to ngito baka nui binaka en timi ni mbuli kula ke kemoni na kanda na sema tiko mai ni kuwa en nondanga unai ke abaka kina ni mataka mai Murrayfield mai Scottlandi en apala taki bono kina na timi ni viti na Fiji Water Flying Fijians wata kene timi ni Scottlandi kenga ngau viti kada na numa ni nanganga na no da timi endondo menganga e tambe vakeni kina tutu ni namba bitu e na bura ongo na radio mbulan dua vata e San Francisco kina nonda vata e San Francisco kau tikenda vata mai Oye una señorita alguna me merecía Canula nurande canela mailanga diria Oye una señorita alguna me merecía
Nanu yanu rambi, nanu yanu mailanga rambi, virio. Vaya una señorita, me la gonna mere, sia. Mayana navigrali, mayana navici. Salande tu muhere, ufanene no vai reno, ufanene no vai reno. Nanu yanu rambi, nanu yanu mailanga rambi, virio. Voy a una señorita, la verdad una merecia. Nangauna kitu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina waka college ko itiko na ulubatu. Balata nangona sa toriki no na fingerprint, ena lay fomu hono fomu vito ko e pasi rawata na makani pailati. Nila imbimbi unanona korni bule na senga nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangaradaka na songo kedwa. Baleta. Dukila. Toko na lesu talima me make ote na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalendo na rawalu sa ngabulka bitu tiko bakadada na kiani sau. Minapolama na commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni bono binaka sa toko na bogalevo na bono na lotu na materi tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angai solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bono asa nga tal ni dala. Then be sa video so na turanga so na marama dakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangi ko na itumbutumbu. Nalubengo sa velewa yote sa songo makao na kisi. Ia na velenga. O ke mundo songo te tiko no ngai warai. O reto na embassy gori. E tiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina. Bole reto na vetting team o reto na tiko na intake na kani British Army. Kang reto we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, pasi vina kana veterongi, pasi na fitness level, kake de pastaki. Le lako mena medical. Na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko. Sa so mina fine va matabelo wai le sta longo ne le vuli. Sandua na kalokona itukutuku na nonda banua. Sabaka turiti kongo na ya Justice Filimoni Chitoko me na taura na itutu baka speaker e na nonda palimendi e viti. Go, me na rawa ni sosomi takakina na ngone turangan bale na tuirakau, kasaba ka turioti ka baka ndonui e na madongo, me ra taura na itutu baka presidente me ra bei sosomi takia nikina, veira na turangan bale na tui maduata. E baka o sitimeni rambuka ni sa anona via baka turingo, kasala ki baka reitaka ratu sa baka ndoni a talenga ng boseado na cabinet. Sabo me nangela beti la keni kina palimendi men laki kireki na nabe tokoni se ke baka tiko tale nabe baka turi so ia nangela rongo di keveni na palimendi ka rombu ka usanga nikila sando no tiko na kauda kabango se seng ia usa baka rita kamandanga ni balete ni usa tarongi kina men nangela ki madalene na palimendi nabe baka ndonui e baleti Justice Filimoni Chitoko. Na turangan nila wabaka dengungo rawatan na non koroi ni lawa sa baka itabi talenga baka lebu na daga iso baka beilewai kena bangang gatotaki baka data kinalawa ni non dabanua ala ki benga rabi taleti ko ngamai na matanitu o nauru na ruana undoluti ni kabitu ni beran le sumai kasangay may baka dengu toka.
buli mai na university ni deba ni Pacifica tini ka dia ono sanga bulu ka diwa ka rawata mai kina na nona Bachelor of Law Wellington University and Victoria University mai Wellington mai New Zealand mai laga boli ka pingarabi na nonda panua sanga lesi kina tutu ni velewai me doba na no ngole kina uru la kitiko mai kina pingarabi me bidana mbaki le sotele mai sanga mai bogadengu dona ngone bakindua a lubu na madongo na Singapore City sanga ibagan data kitiko mai ni ya kuna na ngona ni a diriboli na barabi kay ngaloa mai serua na Singapore City sabagan data ki mai ni sa mate ka rasabang ngati ko no bisa na be kain baleta era lai sanga merra bogan bulai koya sa senga ni rawa kaina ki mai na tamba daga ni bisa tikina bimbi ninda wiarle sona bogan dala ka bogan go bertarongi kapanga ina itumbu-tumbu ena be kain baletir lubendra rawati ko mai be na itumbu-tumbu wadai rawala ko bata kena doro bongo ni sagem bakindua ya bogarita kitalinga mai ni tiko na lawa baudir na itumbu-tumbu senandau ni besusu ena matangali lenga bagango na lawanga ka via dikeba na paka wele embaletir nandau besusu non da be corna non da tiko na bukunda na lalai kaina ki mai ni sa basanga bulu ka ono taudoko na lebu ni lenga bogan balaka non da bonua na lubu na non da be barabi nangito sa tau ya butaki na malongo ka sa tika bu bagayanga taki saritiko na koroni ni buli rakabi Rua Academy ka rasanding itagi kinailewe rua sanga bulu ka diwa nandaung gito seni sezo banang bakitini kawono na non rambula erto sa ngoleni na mo ni madongo nangay besu kaya kitalemay singa ni mataka ni oti na matay ni sota ni sa tawiabu na korni bulingo ni Fiji Rua may nandi era ndingitaki mai beira na tauni be bogata buli ni be timi ni korni buli ni oti na sota ni ngone buli na deans karandingitaki talenga mai beira so era sangito tiko skipa kein be matangali sota tale so na rakabi ka boga dori na nonda bonua sandike bitiko mai kina na kenri tuku ka rasaan dingin takikina merra mai lewe ni korni bulingo bagarai takitiko mai ni rasa sainita kana non rakoni taraki na ngonengo o ira todo kana rosanga bulu kadiwango semberti ko ni ado banam bakitini kawono na non rambula rasa sainita kana bialalati merra na lewe ni timin rua ka bagarau taki ana kena korni buli bogarita ki mai ni sai kuengo na matai ni lawa boga soko muni mai ene matai ni ndola ni korni bulingo ene kena isebu ka boga doringo mai nandi ena mo irani nonda banua bogarita ki mai ni daumaka na nonra mai sota ene matai ni ngauna na lewe ni matabulingo beira na ngoni buli lebun dondu arang wala mai na kornibuli na Marist Brothers High School mai kauni kuila tarabati ko yan na ngone dingitaki mai na Super Grammar School watake Queen Victoria School ni sawati na sota ni Deans sa matatamay na kenri tuku kada sama iboga durumingo na timinin rua merabo ka raw tagikina non rausota na timileo abitu nin rua bata ke na timileo abitu ni non da banua na Fiji Airways
sevens e bagarita ka kina o se kolini sau na dauni be bagatavuli di niangasar na non rato wa maingito batavuli na mardongo lebu na ngada ningito rakavi e rato wa malumalumbo bolikina e rato sangai mai reida na sangai membonoti me bagabinagata kinimbera na sota ni burabura na HSBC 7s kana bagai duri mai Dubai e na bula katumai me adova na matai ni singa ni bula December. Kina besa i burabura sa kau asarati ko nangaunango na non rau wingati kana na dingin mai Amerika na matai rua ka rau tuti kongo mai na Democrats Kamala Harris na ibuki ni presidenti bata ke na Republicans o Donald J. Trump na presidenti bagadengo ka na nomini na kau-kawasar na lomanibida na singa sabo tokango na madal maingo sana madalakin na itutu baga presidenti mai Amerike o be kwea sa soliwa ka sa taura ni sa lebundondo na dingin e rawata kinanraki bagarita ki mai ni na sanga ni besa baga lebu na ituba kinanraki en de kotonga nan raki suwa na nonda banua na benga una so na barabi ni deba ke bitilebu na bua suba ke no sori sano na mosi sano na itasiri na sano tailebu me ave ni kiraki ke na sano ra na deba ke mbua na toka lau ke maduata na sano da kaunrobe ke na yanu o dikombia na ngelelebu ngamea ke laudala o kakina o tabeuni ke yadata na sano da kaunrobe na sano lau kena sano lo mai biti ena bakila itiko kina nan raki suasu ena sona ngauna ena taun bisar nauda ena kabi ndai sai kwengore ni tukutuku nin raki na itukutuku ena be sai burabura na itukutuku ena nonda banua kena itukutuku nin gito na nonda vata ke City Veni Raturala.
E na muna ngauna na lewa ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena kouslo surua o tatni gelago bata na kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se o nga wale saranga lito miku mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito li dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check e senga tali ni pera senga saranga ni pera palilai in time saranga mai so ang kali wala ka tala tunda wala ko tongo o sala ro dengo pambinasa Iyo, o yasar nga buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua. Erto ngarap talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba.
Jambalaya Ruiwana Nabu, Baba Tini Mia Rakanamba, Happy Maya Kana Muni Nabalabu, Singarakabara Laki Duruma, Amani Monera Saya Lamula, Ai Bay Mulodi Koto, Ai Moi Nipa, Al Kauli Mongi Rau Sabura. Tinani Mone Singani Tikondai, the Mai Kei Tua Tunga Kaya Bay, Tului Tunga Banga Kara, Ayalona Eraka, Singaraka Banga Lai Romana. Marama saya kata kata, esui bale kaya loho elamana. Unde toka mai keri lesu mai une mai makala, nonu nunu pauta sama chini mala. Tempo mai ki bale kani sama kaka, nuri kumai amuni marama. Elina nai matau, pano nai sele kapa, ai mawia kuro ai kata kata. Elina nai matau, pano nai sele kapa, ai mawia kuro ai kata kata. Elina nai matau, pano nai sele kapa, ai mawia kuro ai kata kata. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Abe sureti raramba, ka rato bagay zoreti ko ningo na songo lotu na New Methodist Christian Fellowship USA, an expo and bakingo kana tekebu en bulo November na ikarua sanga bulu ka ono ni singa me la kiezo bona mata ni singa ni bulo December ena marzon dua na expo ara una baita bitiko kena na iliu ni songo lotungo na ngaselebu senior pastor tunaisa bulo ono ke pastor Richeli bulo ono na bungana tubo ni sana rei kila ka be talono taka o titiko na baga dorikina lebu sarana na maki na bukuni tikinango nangai baga doritiko na mata ini singa ni bulan November na non rasota na iluliu liu ni betambana na isongo na baga doritiko ngo tolunan rau ruasanga bulu Bennett Valley Santa Rosa San Francisco da bawa bina boleh bunyi rawanin dana lai sota nikin ka na nomuni sota na iliu balatike muni bawa tambakin do ni karu sanga bulu kaono ni November batakin na Global Women's oke munin maram uni na sota taletiko nga na bulo November na ika tulu sanga bulu ni singa ko ngore na be sureti kina expo rua na undolu ni basota rua sanga bulu kaba rua saiba rua ba na bagay doritiko mai na Bennett Valley mai Sacramento na be songo kara sa semani kina songo lotu na New Methodist Christian Fellowship Expo rua na undolu rua sanga bulu kaba sai ko ngore na irongo mai na vale ni songo Na nonda vata kei siti veni raturala.
Nanguingo le Davin Rendre. Buera tona matai laolongo na saki ni tumbu karakarawa kei boki sanrata. Nanguingo le Davin Rendre na rosi tua mai nandi. Asaeli saumaka. Ndota asaeli mas ndota le musolingo. Rato asoli mana mai malawai. Io ho bina kara koro lamiti rato usoli tikongo na koro nibuli na John Wesley e Raiwanga. Baleta na tarabaga woti ni bal nilotu mai ndela ni abu. Na lebu na sasanga peta yambari dolo bina maya alolo mari tu ati ko emboto iserene na somti satara no ko sabo bina durigi itkena roni moli ko bina durigi ko na landungo bata en radio bulan do bata bina ko lebu ndana ngai bororong tarawati ko yani kina dau nei tala lal Muhammad na yoti ni dau en singale wenda indai ni sa sibi tokongo nandua 2.5 mana miniti sibi tokongo na ono e na 2.5 mana miniti e Santa Rosa ngori na nondangauna e na bata sabo weekenda e na singale wenda indai menda bogada bareni kina na nonda bebo marutaki.
recola que mamo de bata que camara oranta insinga kone ata onoria wale sikibulanga pamalama muale busara maididi yakina ya ulei muala saito toya kema uwanga naba wasa sobo auruka ikandu irakana sasalungula mula matandingi dingi saula nama sawa nukula mula weini rasua malua kenai wakatangi ngana nomoni ua sangendreva tuna ya mearua Menea Aluna pasara makoyau Nongo salo alena miau Tambe seu kasayani Tamui sasau Kamelangi langi nanaya tulau Kamelangi langi nanaya tulau Kamelangi langi nanaya tulau Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka inda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u drendre na te tu beto seki. Erto sa tu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kenale waka soburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo te rupuku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu saiba bitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Beni Raturala. Jesus,
Kenda na ibagatawa, ang gosa, tal may weekenda. Lestel may nabos ni kalong ketuko na banggo chisu. Kendo na ibagatawa nga. Laiba manda na diwa sang mulkadi o laibang karamay nandua. Saya alichi. Elebu tu nandua chigong ko. Abalit kenda via kaulo tu chigo pertania ke na bonotan taleso. Ebina kanggor. O ko manda nga menda lang nga nito ni banggor na wekanda sinrao chig. Amale kanan renre. Sinrao la ko chig. I lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we crying, salele manito, ramgo, willy. Our census has gone down, the Methodist Church. Amay beda 200,000. Ngono kila chuga 200,000. Ange lutu chumay, sange bisan ko 192,000. Tamani. Alagui be. Kaya bangangan do na ser ni volele mo angwe. Na iba katawara more than no. Sin more than no. More than no. Geba gab. Si pera, sesetu. Abuna Wesley indo na ruana abula south. Ang abuna uchu angka. Lalab na serle bungo. Na iba katawara more than no. Na si pera. Sesenong itu da gendo senga taltala. Ora si pera more than no. Na iba katawara sesetu. Sakandi na be kaya Asesenga na iba katawa sa mo der nasib. Dabi sotang man ni serengo. Amen.
Kafa Family Gospel muriati ko enin ioti ni dau na tala lal Muhammad na singalebu den dina sara na sipi era modeno na ibogatawa era sesi pinakabolebu len duam bale pinakabolebu nimbula pinakabolebu nda sot matanganta bukan bula tu ni sang ni saumi pinakabolebu era tu tiunggo na bale o dombui o chone len dua tuyawa kapote kay na marama rato baka sangatiko kay na lewen ni bubale rato tiko may suba pinakabole bunda pengara bunda pinanumito ko may namba ono lo may buna o ina tiko isubang ko rato rere may basa bater rato do bakaki na na wasi ng bawalu and be singa bugaraway nga unang ko sara sa sangale talitiko abolian ni son na baka loma pinaka o tinabasar sa lesutale kina koro Chobe sa baka langi sema no yati waki chobe na bole bunda bisureti Wama na yatu ya sawa buaki na yatu ya sawa kai tu ngama ingo na bosa baka ni mami ono kai baka ndio takani lamai somtum ni tanibe baka lolo kiri tu mengo me ula koeni me ula ingono su nindaniva baka lolo tu ene singalebu endai sari mani awanga Aroni baka utimba ngame na keni tuku menda mai rongoza nda sama imama utoka eni kina. Tua seba baka langi. Pinaka baka lebu na sema tiko mai ana radio bulan dua vata San Francisco. Kauti kenda vata mai. Dona kisi walangango kitungarabo na ngon dorbolela ikalasi ono. Sale wawambasi sa bondo, bono ni wawambasi tomikoko ya na isongo ni pakete na tin peanuts, na tin ni pinati kwa kakapa. Tawanoko na tanga sa lenda belom ni classroom, bayan rin ng kasibul sin bayan. Ate kibuta pa ako na lingana. 2, 2, 3, sarkay kelerangoni. Kau minangoni ko, tarong ko ato na tabilang takani. Kasar ko yo binakatak nga mo mate, o yo mo mate nga niku, baleta. At tagalila kayo na muso liyan buwan ng lunchbox. Kay daba, o ang uli daba na noa. Iyo daba sarli tabakin na lingam. Ito na kami biya, okay wakila ki usa kinto mo ki kung ano mo sa kay sudumay. Iko binakatak nga mo mate levian yo, saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni boss enda utaw be ngone ni berin leivuli
ya saranga na bosa ni bita tau na kiwa na yote ni bosa tau be ngone ni bimbi katu me ni vale ni ngole ko ribuli ya saranga na bosa na koti ko buli na singa tau thoko ya dono ngone lewe ko yani bosa bosa tate nga sibuli bosa tate kirangoni ngona ta pele ngabiko ka kombe be me vale ko na kanga tu kun me bia ulukau ko tamina mandua a da buti me bua o kuko na ko ro simpulu mai namba ki bitsa wote kelrak tanga buangai ngone na market ta ngano no bu vale ni dhuri mata ni kurivuli pete to na kenda kambi e ulo tanga ni tukutuku e rongo bia na singa indai sa bogaturi na vai Justice Filimoni Chitoko mena ve sosomita ki nei tutu ni speaker e na boselawa e viti. E bogaturi koia na Prime Minister Siti Veni Rambuka. Dona ngone anga ikune nambarabi mai ngaloa mai serua ni sa mate koto. E ambakindua na ngone ngo erato kaina obisa ni rato ngele sanga me rato bogambulai koe sa sanga ni rawa. Sa mani rato bita tauna ki ngana obisa na ngauna da sa duruma tikongo. Baleta na ngauna nrenre lebu talenga kina na wele baleta ni sarere lebu mbeka na nonda wasoso nebe katale so ia etiko na lawa baleta na paga wele we kemuni na itumutumbu ke nanda unibe susu na bukunda na lalai sa tekabu na kornibuli ni bulingito rakabi ni nrua mainandi asa tekabu na madongo rua sanga bulu kadiwa na daurabo era sa bogadurumi rawakina sa initaka na kena kontaraki mera sa tekabu buli na kornibuli ngo o era na rua sanga bulu kadiwa lima wasota na le rua sanga bulu kadiwa ngo seni sedo banamba kitini kaono na non remba kinimbula bogarita kitalenga mai ni marota ka o se kolinisau na dau ni be bogatabuli dine no da timile abitu na no rato la ki sota ni kene timile abitu ninrua basika kina sona malumumo tikitiko no rato bogarau na toso tiko no rato bogarau kene timile abitu ninrua me zoba na ila kola ko yani ki Dubai na mataini wabo kini sota ni HSBC 7s and bakingo kina be sai wura sa toso tikonga na buna uni be dingi kina be leva be na buturara di politiki mai merke be rauna leweru ro bala takatiko na tikite di tutu baga presidenti mai merke dai buka ni presidenti o Kamala Harris mai na Democrats wata kin presidenti bogadengu Donald J. Trump mai na Republicans. Sa la konti kona wili sa ya do timai son dingi kene madala na sona wasa di dingi era na bogada variani na muani madongo kina madawa katumai me madala ne kalima ni singa ni bulo November. Kina itukutuku ni nraki na ua ni nraki sua se kotongo na nonda bonua viti boga bunati kona uku ni loa ke na tau niuda so na ngau ne tau bisara ka tunu makatali tiko ngaki na nraki na ngau nango ia dila tuna singa nraki mamada tiko na be ngau na tale so na deba ke viti lebu na bua suwa ke na usori na sano na itasiri ke na sano na mosi suba mea veani kina sano tailebu ki korobou ena boliko ki tailebu e veani ki rakiraki kina sano ra na sano ombua kina deba na sano maduata kina tokalau kina sana o da kaunrove e bogarita ki mai ni inda umakakoto nanraki ena sona ngauna ena tau tale tiko ngakina nauda kana tau mbisara na sona ngauna kuru na bonua o ka kina na be anu lalai te ka bu mai di kombia kina ngelelebu ya ni ki laudala ke ngamea wata ke tabeuni o ya data na esana o lau ke na esana o lo mai biti en bakakina na kenitu bakin rakso su tiko na sona ngau na bula saratoka na toka lau ke na toka lau daba
Ena sanga ni besau na tu bakinin rakien daindai kina singa ni matakan inda dan beta na mua ni madawa sai kwengori na iulu tanga ni tukutuku ena nonda vanua na itukutuku ni raki na itukutuku ni ngito ke ina besa i burubura Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Pinakabole buna nomoni sematiko mai ana nonta bata-bata ana singa lewe ndai singa lewe warawai di la kata-kata toka na singa mai suba sona ngauna o ti la ukuna loloa tauna kena uda taun bisara na sona ngauna ya pinakabole buna nomoni sematiko mai pinakabole buna nomoni wewe kani cobesa apakalangi-langi bukan bula taletiko mai ngo na bena no mi be mereani samo lailai ki chovesa sanrata lailai mai buaki na ya tu sawa ta bukan ni bena ka tu ni be kemuni ke na do ni warongo kemuni na be wekani na no ta bata batango na radio ambulan do bata na singa lebo endai sa bukan ni bena ka tu ni sagani madala ni do mbeka na kuro moda ba karakara na lo mani tembara ta bukan bena ka tu ko lebo
And then I shot na mada ka tumai. Kira usana baga dengu ke na nonda daw ni misini talei matakimbao ke au na weka muni men dana shot na mada ka tumai.
nonda vata vata ki City Veni Raturala and Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me kochi kenda vata vai.